kuri uyu wa gatanu tariki ya 18 Nyakanga 2025 ku ishami ry'umuryango Rwanda Work Develop riherereye mu karere ka Rwamagana ku kigo cya LWD Vet Center hakirirwaga itsinda ry'abashyitsi baturutse muri Koika Korea International Cooperation Agency bari bayobowe na MIGEPROF, Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. N'uruzinduko rwari rugamije kureba no kwigira ku bikorwa by'uyu muryango, aho bashimye kandi bakanyurwa n'ibikorwa bigamije guteza imbere umwana w'umukobwa bikorwa n'uyu muryango wa Rwanda Work Develop. Ibi kandi hagamijwe kureba uburyo ibikorwa bikorwa n'uyu muryango Rwanda Work Develop bishobora kwagurwa bigakwirwa mu gihugu hose, uko bigaragara ko bifitiye umumaro umuryango nyarwanda ndetse n'ejo heza h'igihugu.